škoda, ker takrat ne bo več sposoben, ampak ja, upam, da čim dlje. Ni odvisno od tekmovalcev, ampak od velikosti naprav. Vse je odvisno od piste, kako bo zavirala poletje. Ja, jaz mislim, da bo 300 padla. Jaz upam, da če čez 5 let čez 200, čez 300 metrov. Če bo šlo tako naprej, ne vem, 300, ne vem. 290. I think it's possible to jump over 300 meters, for example. Ja, ich hoffe, dass man die 300 Meter Marke dann auch irgendwann knacken wird. 300 Meter. 70. I think we will be able to see 300 meters in 50 years. 300 meters, it's possible. Če bojo prave razmere, pa prav tekmovalec v zraku, je vse možno. 200, ne, 302 metra. 250. I think 250, but under. Hopefully over 300 meters. Yeah, they will have to build some nice hills, some nice flying hills, but I think that's possible. I don't know. If there is place to build a hill big enough, I think 300 will be possible. Težko rečem, no, taki skoki, kot so zdaj, so meni zelo všeč. I hope that it's gonna be over than 300 meters. Ne vem koliko metrov, nimam pojma.